Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang terhormat Peta Camat Barbo beserta seluruh jajaran, Tua-tua Malebiki, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barbo beserta seluruh jajaran, Tua-tua Malebiki, Peta Desa Kampuno, Makutofaro, Tua-tua Malebiki, Peta Mantan yang sempat hadir membersamai kita, Ancaji Witandra Makadaya Kampuno, aman dan damai. Nasabah Situdangang di Peta Mantan sebuah peta desa. Makutofaro, Tua-tua Malebiki, saya tadi sempat lihat Kakanda Gurunda Ketua IDMI sempat hadir, kasih kanda. Ibu-ibu BKMT, seluruh pengurus masjid, kadang pengakak di utapu kita sedi-sedi, naikia memuari yang kemanang hadire, nafaka lebih mana kipung Allah Ta'ala rilino makutofar mati riwan wa akhirat. Alhamdulillah, tempat peturi patarakat tanda syukur serta nasabari tempat petunda tu papinya menafung Allah Ta'ala. Kaman nesigi nawering adisi disingeng waktu nasi bawai asaginang makutofar tepe yang kaimu pamat di bola di watak kaleta nama ringang itiwi aleta hadiresi peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rionron dan dia waktu mabaraka eta makutofar salawan dan dia papa salama masa lauri tau kami nan nafujin nafung Allah Ta'ala alim alabin na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona fong Allah Ta'ala ya angkari lalu rampe malebih na pura ki na paletura kareba mapakar nurenu lima kadana nabita kullu ummati yadkhuluna aljannah ya mananna ummaku mutama mana suruga mamuari kemana engkai hadir ilalanna ye asirun tugange ummat namana ki nabita amin ya rabbal alamin. Selesai malebiki tanda-tanda mau ki cinampe nasaba urencana itu namita ka macarama naikia sebagaimana dendre guruta kepala kantor urusan agama menyampaikan kontrak perlu to engka set di kontrak na ustaz si bawa tomaring kalingai nasaba kebetulan anata andrita pacaramata rilalanna ya hikmah maulita engka tu de napada si bawa ini engkai komai kampuno agaro de napada logata engka to bahasa tak de napada kebetulan tongkai macarama tau bone bagian selatan orang Patimping asli magin wakada loga makutofar engka berekada de napada nasabak memang pada kita boni niki duai engkau muto dua telu dina pada komak kade to patimpingi idi komai di kampuno di awal idi to patimpingi makada gi di ahang ya koto kampuno makada apo idi patimping makada gi bubah aja di komasui matu loga na patimping ya rega werekadana patimping ya komelo ki micawa silahkan nih kiaseti bawa perlau ku mancani kontra aja lalu tatangga kan apa micawa
paupan na tatanga ka na pamicawa letu caramai wabillahi taufiq wal hidayah. Bisa lanjut. Alhamdulillah. Narik ko Nabi sallallahu alaihi wasallam melo bicara capu ni mereka data de pana capu bicara na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na kuro na taruh lebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan de gaga ada mapoji si tongen nae si kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad riasangi Muhammad aga betuan Muhammad apong werekadana lenna bahasa araya naritu hamida betuanna matebbe ipoji yarega yang terpuji yaro perlu ya kutanang ini tuling kai hadir Imam Mauli magiro Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak mungkin langsung lebih tentu kalalenna saisanna nasatuhan ritata lalenna engkai nasaba lato na romeriolo to riolona engkamotoy malebih ampena de umulle cerita mana kiro iga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke dua teluna mencaja kalebarageun jadi engkala tona Nabi teh desengi Hashim yero jama-jamanna Hashim riolo alena bagiangi anu diinun nenia anu diandre tau engkai lokari Mekah wedi jadi sidung tutur biasa tau engkai di Indonesia kalau memang masa itu ada Indonesia magina diasa Hashim nasaba alena pamula pandai roti yang engkai purari di parape ya ko ini mah ko gesanggara pepe iya ro jamaah haji ditelani Hashim bainena yasengi Salma tosogi singkat cerita riwayatun ro monrodara Salma kebetulan yang keri tampuna yasengi Abdul Muttalib ya ro Abdul Muttalib riwayatun lokka Hashim dangkang riset di onro yasengi Madinah lele di Pamasena najajinya Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib asal tongat-tongatna tu riasangi Syaiban magani asa Syaiban nasaba wettunna jadi engka mapute gemana yaidi ugi riasangi ungeng bahasa Melayuna uban bahasa arana Syaiban apoli ni kuro di Abdul Muttalib najaji na ambok na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasangi Abdullah magiro Abdullah na dipilih di fong Allah Ta'ala mencaji laleng natalle tahu kami nang napujin na fong Allah Ta'ala dasengi Muhammad bin Abdullah nasabat yang kalingi di urwane iya ro Abdullah angka sifat-sifatna ma besar ma tinulu ma bere bahasana ku batimpe maka coa jadi kongka urwane maseke ibu-ibu nang kamu urwane lain esapa ni lainnya masusah turuane maseke tanenga ki bibi unggul tengkalinga mo ibu ya rokka doy mamuari na maseke lakaita kemudian indo nariasangi Aminah set di sifana yang ketuli na rampe tuhan ditata yang kona bahas si Aminah matan resiri jadi roh Aminah matan resiri engkalinga ini tomato aku selesuraku makundaye andri-andriku yang kai berjenis kelamin perempuan taro-taroi siri aleta nasabaku makundai dia naga sirina hancur di kampungnya hancur di Pabanwai majani keturunannya nasabah dia gaga tu onrom matanang makesing aselena sangadinna onrot tanah-tanah makesing ko makesing makundaina engke tu laleng malohor runtu wasile makesing jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga betuan Muhammad yang terpuji iya na yalipunoi riolo taun kaceci Nabi ta nasaba kumelo inasat to jangan masusay ba to dipuji majnun to jangan neke to dipuji jadi dena sikenaro ujangan ngesi bo to dipuji itu gare fong Allah subhanahu wa taala matro idasenge alabirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ijajiang yang suaseneng bahasa Arabna isnain betuanna dua maka itu kan ditata magi na janji nabi tari as-soma dua ahad as-soma mula pong Allah Ta'ala isnain as-soma dua nabi ta nasabak nabi ta mencaji wilaleng asalamakan ridua wanua ya naritu wanua lino makutofaro wanua akhirat nari makuana doi lana seruntuk kata para lu itu dipaham makada ya nabi ta dena tuli melo boy cerita maka siko tuli cerita nabi ta neki makada itu kan ditata lebih makasih pasiha nareko ya coeri nabitta bayar nabitta ipancaji bisuro mero ya coeri main nama ding ustaz oh Allah Ta'ala makana di surah Al-Ahzab ayat 20 sedi nah baca dendre Ustazah Naimah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا agar sebuah Allah Ta'ala engkani riale malebih nasuroku igaro Nabi Muhammad akka coer madeceng uswatun hasana onrok kami nama kesima kacoe uswatun di tafsir Jalalain wedingi baca iswatun jadi kong kato ngaji nak kira iswatun aja mak kira salah tani alina salah ini makura paham jadi ra uswatun weditoi baca iswatun aga betuana uswatun doma madapo makumpulu yasa yonrona iswatun kasro marepa mabecu yawan rona aga betuana iya manenna rialena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya matandre risesena sempajang letu boro witina risesena jihad det nami tau mati na sebab Allah Ta'ala makuto barori ampe mabicuna menurutna patangata wadi maneng kacoeri nasabak de gaga tu ampena adan nabi ta sangadina illa wahyu yuha tegai ampe mabicuna nabi ta magaro nabi ta mi cuaca biru maka situ coeri magar nabi takut tudangi maka situ cueri magar nabi takut timpu-timpu manre ada beberapa yang bisa kita ikuti jadi kuma cerita ki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampe ya sengi matandre makutofar mariawa maka simanengi yak ka cueri tahu lebih kena nasilah surma lebih ki naikia iya pana malo macueri nabi sallallahu alaihi wasallam kota fusifa itelue aga nomor sedi liman kana yarjullah iya pa nama loho ki macori nabita nareko tulifam masena fuang Allah Ta'ala ibu minasa ya kufam masena pada datar rupa tau ibu minasa ay neto le macori nabita ya kongka tau lokka di masjid na itelok metom minatungka fakuli paimang ya kongka tau lokka di masjid na itelok minatungka na capu itelona esilada ni sapa di masjid kabur ya kongka tolong kama mauli na andre wana tungka ya nama so marah matindro ni dineng kalingi cara mana ustaz se jadi elino ya komelo ki malo macuri nabita liman kana yarjullah pamasena pong Allah Ta'ala tuli ibu minasa ya kode cetta jamana mo na cecce ki se di kampuno taro ni masumana ki jam magi na sabak na hoji po Allah Ta'ala na minasan na mattomiha papujin na mattomiha uhuminasa tapi na rekong kaja tajamana manasa na tiap po Allah Ta'ala na hoji mana ki sa di kampuno na hoji mana ki sa di barbo salai magi na sabak tani papujin na rupapanwari huminasa papujin na po Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi rata-rata tu ko anu na surah pong Allah Ta'ala di jama mata mo itu mapujie daripada macece jadi makro tahu engkau mapune sifat-sifat liman kana yarjullah yang kedua komelo ki malo macori nabita wal yaumal akhirah tulingka ki rumah ringgerang akhirah ya ro akhirah aga cerita pamale aga melo na wala pong Allah Ta'ala ya mana tegala sa ya mana
maka di dalam kurang lebih faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. De cenna mu maga beccuna yang kai hurai jamai lino mapada zarro de tanna fitat tafung Allah taala fangalna makuto faroja namo maga beccuna yang kai hurai jamai lino mapada zarro de tanna fitat tafung Allah taala fangalna iya ratul fikri na de gaga na tiwi nabi tasangadinna parenta pappe sangka ya kota jamai parenta aman ni ya kota ini pappe sangkai aman. Tapi aku ide lo mencaji puang, ide lo mangatro, mas susah. Narima kuan naro tu dari ngerak ki akhirat. Engkau tu akhirat, engkau sufa malu. Dia gagal lepas poli catatan nama mereka dia gagal lepas poli pemalu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kumelo ki malu macuri nabita, wa dzakarallaha katsira. Matebbe ki romi ngerak fong Allah Subhanahu Wa Taala. Ingerai maka dalena buang, alena mangatoro, alena pun nadale, alena bagiki, alena mapatuo, alena mapamate. Kau tu lima ringerak di buang Allah Taala. Yakin dan percaya malomo ki macuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah aganna Nabi meloi coy. Bagaimana cakarudu ni buang? Lanjut. Cedemi menengin loka ki Makassar yang kana di Kapang. Tapi macei gaspol aganna nabi tameloi soe makare guruta sampai dia kurangi aganna nabi tai podi fuang Allah Taala ternyata iruntu di pakkalusureng 20 sera di surah Al-Qalam ayat nomor 4 makare fuang Allah Taala wa innaka la'ala khuluqin azim dan dia sitongan ampe Muhammad sepong Allah Taala mainan ka lebih mainan ka kesing jadi amelo ya curi di nabita ampe na gau na ada gau na nabita itanai bainena Aisyah ya Nabi Muhammad magaro ampe na maka di Aisyah kana khuluqul Quran ampe na nabita Quran. Jadi komelo iro pulis sampai ampena nabita ibaca bimamula a'udzu billahi minasyaitonir rajim matama Fatihah lattu minal jinnati wan nas ya manenna ke kutu ko parenta pasti pure na jama nabita ya manenna kutu ko pesangka pasti alena riolo tetangi. Tapi komelo mana ki dibaca 30 ajuzu tadampung ka de ulle Pako dibaca 30 aja suko di membare ya kota nai di pinsang ya mate. Gua lampe naliwan lufuta he. Sekedar informasi setengah nama 10 2 bungkak koi. Tete si aga nih. Si tengah ni telu alhamdulillah. Ya ro kuda di andre dendre ele na tade metoni ha. Mamolen tak moni. Dari makuan ro toma lebih ki selesai lebih ki Ilalan naru aku ranga makutoba roh hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang sapa ampe-ampena. Aga ampe-ampena Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan satu hadis saja. Ia mencaji lisir dan nasir untuk kata. Kota jami telue insyaallah mabaraka itu. Yang pertama maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ko Nabi rantai pasti na jama. Aga nasa Nabi ia hadis saya pula di Abu Zar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta agur ki mancaji tau mingkalinga ada fung Allah Taala itega kirle bo na elino melo pinapa guru Nabi tawakkaidi rubatawe engkalinga ki ada di fung Allah Taala ielino engka mana ngatorona kadang puang petacawa pemerintah yang lain engka torona ini diparentai engka torona kadang pak imam engka torona ini makmungin engka torona yang menjual di luar engka torona yang membeli juga engka torona untuk apa semua diatur mencaji coba iga lulusu iga de iga mingkalinga ada iga de namino mingkalinga ada
bahkan pacarama tu lebih ki engka torona iri mareng kalingai engka tu torona aga torona pacaramai. Saya punya guru di Patimpe namanya Petagasing selalu bilang begini, nah matu kongkawe reu mencaji dakwah pacarama engerang ye sesekali na kita kalau ka tahu, sesekali kita kalau ka bio, sesekali ite tengah kongkai mondrimu gili-gili tokki tebe tapi gili ngari murid telowan ta isona magina kurang sa guruta nasa babak koe kumacarama ki itu biasa angka tok kadu-kadu na dua tu kadu ya kongka kadu-kadu nasa na maloli sununna de nanyang esu macarama magina sama matama diakala tu caramamu tapi nama carama ki na nang katok kadu may tangin no nama pala ito maga na napa menre pajay ni macarama eto matinro tu musyaramay. Jadi magampang ya aku tiyan ni mingkaling aga cukumanan ni kuto di olo wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dia to pataga. Bagaimana masih bisa? Dua pi dia namanya tanah. Jadi di pacarama yang ka torona ada torona aja muli wa lampe aku dia na poji kita mingkaling ay. Tanrana aga matinro. Tapi dia to pataga matinro ko alhamdulillah syukur ka. Ini to maringkaling ka to torona aga torona rampe dende guruta kepala kantor urusan agama ya ko macari te to dia aja to semua cerita ku to diawa aro di mundi sandre ma baju ijo nasa nyero dewi tai iya nasaba ko bicara ke dia semua bicara to keyakinan percaya de nama DC paringkaling ata de kata kalinga nek ya ko mamko ki dua telung kamu tu rape ya ko dega dua pasti kasih di rape pasti tapi kau cari lagi di janji namu cipolo deto betul atau tidak makutoro ini ko imam masjid ki engkau torona kenapa saya singgung tentang masjid nah soalnya di masjid jangan cari terlalu di saliwangi kuma dece di masjid insyaallah mak boton itu saliwang ini imamnya saya kebetulan juga imam masjid kata masjid juga ketini betenge saya selalu imam maka dia guruta di dalam ilmu fikih magina disuruh ki giling ya ko imaki disuruh ki mita iga pasukatai mundri dena gili baca sau sufufakum salat jami rahimakumullah oke itu bagian dari itu tapi yang paling penting adalah ita iga masumpajai mundri ya ko lato tenre utuna aja nama lampe pangapumo imam lato dena oleh teton na yasimu bagi dua mu amba baca mu kutu di olo na ya tu atina lato di mundur pangewa imam ye engkau itu nama lampe engkau itu nama bonco tapi ini jamaah yang kata torona aja na tu 5 bonco mu foji dia mulai tetot tudak ko ada hari ini mususai elo ke sedih mah nyama sempat jatang ku kuliah ya na bunyi Jumat elo tiba sajadah magre aja nama sajadah anak dia boleh tetot kada tudak ki puang ko dingi ya ko dia tahu boleh tudang leu ni gitu ko dia telo leu di mundri do lo ku sempat jangi ki tama-tama lebih kini selesai bingung mana saya gipong Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi engkau mana ngatorona aja na disinggung mana yang jelas agi-agi makokoe mencaji posisi ta na pindrenga gipong Allah Taala padar ki bagalu ki pegawai ki aguru ki atorona aja kam mengituli linona mita pepeng na sesa ki materi suri mundi na pong Allah Subhanahu Wa Taala. Iya lino melo iruntu nyaman dari lino melo to iruntu barakah nyaman na materi suri mundi na pong Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fungsi kenapa kita harus ikut aturan. Yang kedua nasan Nabi ta aga perlu jama ini wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha aguru ki etutu ijata si bawa deceng komakudan lagi boleh maka memang ustaz na itutu jata si bawa deceng saya menyampaikan kalam saya punya guru maka di guru tanah dia gaga tu dosa dia nawalo pong Allah Ta'ala betul tidak kadang betul pun kira-kira na melo ko nawalo pong Allah Ta'ala atau gade maka kadang melo ka tu de caranya tutuhi aga patutu na jahe dosa toba
dia kata tu kau, dia tahu ke dia dosa anak terdampung ka. Wadi jaji macam ramai kami nama tebu dosa anak. Tapi aja nasi buka dosa tahu ini tuana tu dah tafakkur ya leta pares ya leta. Ya kau ka dosa ada tak tu itu mata lebih ki magai nawale kuma tu Allah taala. Terdampung ka ibu-ibu elok ke tanah. Bisa? Boleh saya bertanya ibu-ibu? Okey, terdampung ka buang. Kira-kira roh menurut ya ko ini ko macam misalnya tetoki do logo to na macam ki tiba-tiba ro lolotan katonna gro macarita dewing kaling isara mata maga pun adita majata magasing maku moto ya aro we katalunu singgur ro ya ko de pada tersinggung tali wali wateng toke mencitau. Nah, itu bagian daripada keburu engkau tu makara ustaz magir ya di ya ko pangajari na ako delo men kalingay magina saba kung ka to pangajari lota dito delo men kalingay ya rahmalan Allah subhanahu wa taala bisa jadi begitu ustaz bedi jadi makro pangalata ka terserah lena buang tapi dia gaga tu jata runtu itu nak kada guruta kung ka to makutana na makada magir ya ustaz di masusa sri daleku lakai ku pare are bine ku pare are dia gaga makasi dia ustaz magero makani guru ta aja mutanai ustaz se dega guna ana engka moto tapi cede bawa yang kai kami nama ke guna tanai alemu tudak kita tanai aleta aga hura ujama hura laloi nawale kapong ala kala makoy nasaba de gaga tu tengala sang ngadinna agi hura tatane kuda memani ustaz mewaewa naku nawa-nawa iki aleta aja kamu wetu ta mancaji anak mewewe to kiri tempat watta ustaz magi rona aku tuli kabur enang kadita wadi jaji watut ta mancaji anak tuli kabur toki boleh tempat wata iya ro carana pun Allah taala peringerangi ki dosata toba ki yang terakhir makar dia terakhir bu manyau lampe ke wi capu tok ni cara mae ba terakhir ye tapi setengah jam agar nasan nabita yang perlu ya pancaji ampe hikmah daripada maulid ini maka dia nabita wa khaliqin nas bi khuluqin hasan pakesingi misi pakmu lori padamu rupa tahu dia gaga tahu pojing itu majak sifae betul tidak bahkan to majak sifae dek na pojing itu majak sifae bayangkan ya ro to majak sifa na pada majak sifa dek na sipoji tega ada sama majak sifa magampang tega ada sama sifa magampang ada gampana maka dia Tuhan ritata ya ko mufahan ni hablum minan nas mufahan ni tugesingenan ni ajae tapi matabba makko ko tahu ko hablum minan nas macam ipawi dena pahangi itu kata guru saya. Saya sampaikan apa yang dikatakan guru saya Pak ya guruku Tomiro kasih wandalkan maka dia guru ta ya dasang hablum minas nasna angkairi hadisana nabita saisana betuana agana sanabita la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi dek nasoku tepekmu sangadin na pappojimmu lori padamu rupa tahu pada pappojimmu lori alemu ya yang hablum minan nas ya kau masuk pada rupa tahu medun suruh baku jauh ni ya kau masenang ibadat rupa tahu kalian maike kau masenang ibadat rupa tahu nang katoni masenang ya yang hablum minan nas ya kau masuk ibadat rupa tahu engkau tu susah rupa kaleta mapona ditoki ya yang hablum minan nas tapi kau engkau tahu masuk ibadat rupa tahu alena matamu tangan hore makra memang amu rupani kau balsana ya de na isi yang hablum minan nas ya kongka sila suran nama senang ale nama doko to bansana ye taniya hablum minan nas tetanggana menre dalena ale na menre tekana darana dena pahangi hablum minan nas na resika contoh guruta makari guruta contoh na magampang itu na magampang kadang agam pana po makari ala ko palu kadang palu aga po palu
yagi rupalwe akatan niwina patatelin romu ya ko mapedi mo seding mapedi motor tu ko iya rupalwe muatate kang ilin rona padamu rupatau ibu oh ibu kira-kira koletu ida culita makada ibu surang-surang engka cerita di pasae na gosip ki na cerita la kaita anata la tota tomat-tota bahka mate maga pun adita magasing atau maja makku matoto tahu ku ta gosip Pak Mega tu tahu ya kau lena di gosip buat cai tapi kau lena mak gosip tak bongkang ingin oh nya iya mak kokoi matebe jadi dasar ya belum minan nas na pauit pandita batas suhu tak setengah ini hikmahnya ya matok koe ya matok kutu ya matok kutu ya matok koe tania nyawa mi carita nekia paponedingnya ketu ya matok koe ko mapedi ketu mapedi matok koe masenang ketu setengah hakikin na masenang matok koe ya yasang hablum minan nas pagasingi sifata na boji ki pada taruh tahu bahkan na boji ki pong Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada terakhir mak kena memangnya sebagai penutup 1 menit magi na matebbe makko na sa tohan di tata tahu de na melo ming kalingade pong Allah taala matebbe tahu de na melo tutu dosana matebbe tahu majak sipa di padana rupa tahu saya dilasana sa tohan di tata hubbud dunya talli wa imapujin nailino na lupai akhirat ya kongka tahu hubbud dunya na pojilada lino tomato labiki pasti na pasti bola si bola sifat aga mangoa ya kongka tahu na pojilada lino mangoa tahun na aga contohna mang ustaz ya kongka matur lisu boleh koe di mauli na pakro model na lisu ilang oa contoh ya buat contoh itu nak kemana tapi contoh pangkato tahu tu dari male nale sedi na TV loka di WC na pali susi gora de pagkatawa aku gade katawa mo nang kamu sok bukro di WC engka to makro tegay mi tanda-tanda na to mangoy tuli gora adakah iya nangka tahu tuli gora adakah gora toki makada mondro langoa mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu dibuang nasabah kolino asang ikut tofan ritata ya cede gende to mega capu to de gaga tu tatarima sangadinna daleta mutuful di fong Allah taala anyaman-nyaman ini yang kaya ko matebbe pole na regi pong Allah taala sukru kina napai bagi-bagi ko cede pale sabra kina pai pake lanna pong Allah Subhanahu wa taala iya ro di fuminasa risesena da sengilino iya dingin pagi salama letu mati diserimun dina pong Allah taala saya kira itu yang bisa saya sampaikan puang tandang pengaga koli walam pe na cara maku angka apa pokok dendre upaleturaki mamuare tengeramua bagaimana ibu-ibu tengeramu dendre pae tengeramu dena tapi panitia ta catai ro mette makadade ya terengi male bate guna gora ku na turun nga puso na iba tayong kalinga saya ulang sebelum kita tutup sedi yang kalingada ki pong Allah taala 2 ito nga tayong ngerangi tutui jata si bawa deceng tutui dosata si bawa toba telu pagasing si bata yang keempat sila lona ka sila yang keempat aja nang ngeramu alhamdulillah aja umango alhamdulillah ye pae tamal ka sifat-sifat nabita insyaallah manyamak kitulino manyamak toki akhirat. Mudah-mudahan kita semua di tempat sini terutama mabicara engkau kina tulupung Allah taala untuk mengamalkan amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup mari kita bersalawat sama-sama engkau syedih buat salawatku salawat andalang mai ku andalang apa guru ka guru ta upakei alhamdulillah mabarakah salawat itu namanya salawat asjil karangan
Ja'far Shadiq, apona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu kali, yang hafal ikut, yang tidak hafal yang penting menguang-nguang nih. Insyaallah katuna tu barakana. Ini penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah Rabiul Awal, bulan salawat. Bukti kita cinta kepada Nabi adalah sering menyebut-nyebut namanya. Menyebut nama Nabi yang terbaik adalah salawat. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min banihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukron, jazakumullah khairan katsira. Sekian dan demikian. Terima kasih undang anta perhatian anta. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Oh mohon maaf, sebelum ditutup disuruh tadi baca doa. Mari sebelum kita akhiri kita berdoa bersama. Memuari baraka ilo doa tak baraka tu yo asirun tu getta irunti baraka latu mati serimundi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل دعاء إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih banyak Puang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.